Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Uyatshelwa la kusibalo sethu sokuqala. Kuthiwa iperimeter yawo wonke lama triangle uma ehamba wodwa u30. Ngakho asithi nayihlebe triangle sokuqala ya AFG kuthiwa iperimeter yakhona ngu30. Usuyatshelwa ke futhi ukuthi iperimeter ye-angle FGHIJ asungazama ukubamba sudwebele kuthiwa yona ingubani ingu50 ukusho ukuthi nje ipentagon le ngaphakathi asithi kuyibamba basixoxela ukuthi ingu50 ke iperimeter yakhona base uyabuzwa yona kuthiwa ingakanani iperimeter noma yini iperimeter yayo lenkanyezi yonke edwetshwe lana ukusho ukuthi ngokubona kwami kuzomela ubheka ukuthi wonke lama triangle anela bani ngoba vele siphiwe ukuthi wonke ama triangle angangobani angangu30 ama perimeter base ngokuhlakanipha ke kusho ukuthi uzokusebenzisa lokho wenze njani uthi minus wonke ama base ngoba uzobe usuwasebenzisile wasebenziselani ukuhlanganisa ama perimeter akho awo wonke ama triangle ngathi ngibhalele la ukucacisa nje vele ukuthi sibuzweni kuthiwa sitholani iperimeter lenkanyezi sidwebele istar sethu ncese ukwenza lokho ngicabanga ukuthi kuzomela sihlanganise njengoba ngishilo ama perimeter njengoba sesiphiwe vele ukuthi mangaka ama perimeter ethu komele sithole lana ukuthi ama base ethu uyabona nje njengala base sibona ukuthi sihlanganisa kanjani ama base ethu ukuze sinjani siwasusanise nani nalokho esikutholayo kumele ke sithole ama base ukuthi nawo mangakanani asibone uma sihlanganisa ama perimeter ethu singathola ukuthi 130 ngobani bala nawe uzenzele ngokukhulu ukusheshsha komqondo ukuthi mangaki 150 ncase mangaki ama triangle esinawo la utimes ngawo u30 wethu loyo base uyaminaza ama base ethu mina ngithola u50 okusho ukuthi 150 minus 50 equal 100 okusho ukuthi singagoqa nje sithi iperimeter esisebenza ngayo 100 adlulele kusibalo sethu sesibili lana kuthiwa sithole ke iarea ya ABCD kungani ngithi kuthiwa sithole iarea singanikwanga amagama nje ngikuthatha block lolu uphawu nje bakukekelezwe uABCD luqonda ukuthini luqonda ukuthi area iarea yethu ihlanganiswa kanjani ke siqale sibone ukuthi singaphuma namuphi umdwebo khona la ngaphakathi ozokwenza ukuthi umsebenzi wethu wokuthola iarea ube lula yabona la ukuthi ngaphuma right angle ngokukhulu ukusheshsha amnandi nje singathi ke uE nje ukwandisa singathi ke uE ukuze kube nako kube negama ngapha right angle yethu uma sedlulela ke sesiqala sesibala singasho ukuthi singakekeleza isikhala sethu sokuqala siphinde sikekeleze sesibili singathi AB ungu6 siphiwe vele saphiwa nokuthi EC nokuthi saphiwa kuzocaca ukuthi ungubani ungu-C ungu6 okusho ukuthi uDE wethu singawubiza ngobani ngo3 wona okwakha bani u9 lo suphiwe vele ngabona ibase yethu yangezansi ukuthi ithanda kuba yindi kuneyanga phezulu kupho okunye soshuda ngakho sizivala isikhala la sithi 42 nobani lana sithola ukuthi basithola u3 wakhona noma sesingathi half wethu ukuze times ngani 3 we base 6 wethu usubuqonda ungaba ungu7 times i-height yethu ya7 siqala sihlanganise half times 3 times
7 half no 3 ungasipha 10.5 times 7 52.5 okusho ukuthi u42 plus 52.5 iyona esingaba impendulo. Asibone ukuthi isibonelo sesithathu sisiphatheleni. Sisiphe u7 ngezansi khamba ngathi base sasipha ngaleceleni u6. Kodwa ke lana kukhulunywa ke ngamabase kakhulu sikhuluma ngani ngokuthola iperimeter. Ekutholeni kwethu iperimeter senze njani uma sinomdwebo onjengalo? Yabona ukuthi sine angle phezulu singabona namanye ama right angle ayaphuma nje abe maningi. Kodwa ke asikhulumi kakhulu ngalokho. Sifuna thina ukuthola iperimeter okungaphandle. Kanjani sinalokhu nale tebhises wayevukayo kalula kakhulu. Ngizokukhombisa into esingayibiza ngokuthi ukususa ikhala bayibiza ngo-shifting space njengokuthi isikhala sala singasinyusa sisiphezulu la sekuzovala la ukunyusa nje ngishintshe umbala lokhu sekuzovala la shintshe futhi umbala wethu ugcina lo seyovala lapha phezulu. Ungabe vele usuyabona ukuthi eceleni sekuyinto evalekile vele. Ngakho ngoba uyabona ukuthi okuphambi kobuso bethu iskwele. Uyazi ke uskwele xa seyirectangle yethu ngoba uyayibona ukuthi inani ine number ehlukile ngezansi iphinde ibe nenumber ehlukile eceleni. Okusho ukuthi amacele ethu kungenza ukuthi kanjani ayafana, yenze ukuthi njani futhi phezulu naphansi yefana. Sithi ukwehlisa nje sisivale isikhala sethu kusenani senje ukusebenzisa imbala ehlukile kodwa ke sikhuluma nje ngokufanayo. Sehle singavala kuphi manje? Kuyafana lesikhala singabe sesiyovala la yonke le ndawo singasahlukanisa nje kaningi noma kakhulu. Uyabona hayi ukuthi sandisele isikhala noma sithe ukwenza into engavumelekile ukuthi nje sandise ngendlela engalona iqiniso. Cha kunjalo. Sandisile nje ngokunyusa isikhala esifanayo. Singathola u7 plus 6 wethu lapha kufanele ukuthi u7 phinde nangapha eceleni kufanele ukuthi ngo7. Sisiyazi ku7 ababili no6 ababili bazosipha ba u7 ababili basipha u14 u6 ababili basipha u12 sihlanganise no2 wethu ababili sibathula lapha abanyusiwe okusho ukuthi sinoba 30.